yako nataka sasa akue mbele. Ndio sababu nimewapita. Mogambi. Hey, Karaiga tiwa driver. Kamera Karaiga. Ayango kuminyoko mutuwa ikasegete tuwaeta tuakora na ende kwa mnyoko watoeta. Uya kabisa wate endekia. Ayengo kubwati. Na warusie freeway. Bona ga toko enda masaa ngaranga. Okay. Lakini aba wekera masaa. So bembe wake sawa. Ayo ono. Boko uno dodeo. Okay. Aba bande bata kare kereli bata. Mwanga chikali bero saya. Asa ndo anda bontiri. As. Ndo bono to changarangara. Mata para take kwerende hasieta echanga. Osembe yetu. Ngalo to ko minyoka? Ora tenena tuirana. Tu abatika mwanda tu. Namba no rio ndangeli. Inche. Okay, I'll call you in case. Sawa. Tamnya kata juga nama tu ada.
ba je lo. No, na tu mo. Na tu mo. Ka bela. Me metería. Ahí Bayro.
ili tuingie kwa programu. Bwana
Basi abana ba Nyasaye omwakira ase nyumba ya Nyasaye asenye nje yoboja o celebrate we are celebrating tukolera mugaka tato toto asenye cyakire atarochi ase nyumba yaye nabakwani biyamore nande onye moroje naba celebrate mure kwani no lero bana lero muswatu chokole kikokwana nito ba celebrate. Mind your mask. Itu number 1. Mind your mask. Otwale mask yao. Serikali ni nyoka kurugabu yego tokugata agana ande esanyo mukutano itu. 2. Unatole nyumba ya Nyasaye na omora ile bene tokwane Kiswahili tokwane Kisoko tokwane Kiingereza kusiko kwana ndio kusiko kwana. Lakini bora nyole utasalia Kiingereza utasalia Kiswahili ugoja mutuba you are welcome. Ndio sana senye njuma jile Nyasaye nombia mwatale safari ndako kwa town mwaikile. Tunashukuru sana kwa program ya chakle wana rasmi. Tanyola manto bakaba kwana. Ikiwa na watu akagana maambigo za ukwana tulanya ndugu kwana. Tanyola manto bakaba kwana mangana berata to mangana mengi ayakuwa aja Kristo. Yokwa je familia toto unaanza chile kwa manye toto. Iyo ngoja kainga. Omongi na kwenda kanisa ya Mubamba. Mama kanisa abandi bamuruka mama assembly abandi bamuruka nabakomuruka lakini ndo abasiyo chito kumuruka omongi na kwe kanisa
mongi no kanisa mo bamba era inye neye na tebe family na liko banyora kugango balinda nyore era inye neye na tebe family na liko banyora na linda banyore lakini kila nyora vuta ketoka motuga hakuna shida mama kanisa tayo manganabe ngoro yototo abana banyasaye nawe batiboto tunabakora indiye muri mwese rero woro rero asante ni namwe mwako toto tomo ngorengo myase kanisa ngorengo ngoro mutya wana naso ikara nyase injiro roi nasaye akaira chingu tsobara bote abai kanisa igo bona tito sakorera mwana to cyandike mwaka gati muka ona nisira atwa to ngori abana boto turaranje turare na mastena yo mwaka boto taranje ale kanse turare na mwaka boto taranje au ke yo gati na se yo bega asa lo ti taranje do ti ale ne se me abage to ko ona to ri mwana boto to yo ra yo mo ko si taranje ro ke yo mwaka boto boto no ai mwana sale kikolenge nayo lengama tema kole kali bakali yo mwaka basa kutikaraga je pa kansi tigara ro mwaka eto koro kanisa kwa ko ni bakali mwaka done kanisa ni tunatoa misi yo mwaka yo aba gwanto osia kwa ni kwa nene na ma kwa ita linga manene ale ko we kali ra se kanisa yo yani na wanga ne kijana kiongozi wa vijana kanisani kijana kiongozi wa vijana kanisani vijana kiongozi wa vijana kanisani kwa niaba ya vijana bora kabisa fupi sana manganabe to bora tonyore kwaya ya twins ono ya twins tora mosco mutwa kwa niaba ya vijana kama kwa ni wale ya mole akitolio kwa gototo Nusoy karasara bosote na uponi studio mwaka gere ngambe mwaka monoche kakina anale tu karasane ekra wate tu kamata ali oite na bawani mwaka utani mongi kakina dia wate titu alka tuali gerelia to akawaire awandanga batano ya mwaka sana diorale mwaka usire unumorale Moses yolega mwaka uyo ka tuanjete alika rosisapa utodairaga mogendeka baka ngade mwake genda use Mombasa kebini kegia kabaire TV mwaka geta alikuwa kikia weka ine jeguno mwaka ya kuba iga kumbu bonga use Mombasa na kwa ngede ya actually mwaka orale kwa mwaka se kanisa ana ndo mwaka kwa mwaka se kanisa ya tare para itu diwajib kalau kan ngau boleh rekebisa ya sowe wastiri wa babene jo elinde ena samuste aseni awana wae aseni kaya ne kanisa kwa jumla ya moste duwe kwa kadate nuru mwa ya mano Pongo swe no moreva trovare potera ne orare una volta te potera trovare non potera te karanste ne orare. Basi nashukuru sana kwa kina basi waombolezaji, familia, kanisa, jamaa na marafiki. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tukaweze kuinuka tusimame tuimbe wimbo wa wote, maana tumekuja kanisani kwa ajili ya ibada ya baba yetu mpendwa ambaye anatuaga siku ya leo. Kwa nani kuimba wimbo inasema mwamba wenye imara. La 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 mwamba wenye la. Bishike sawa sawa tukaimbe, maana msia alikuwa anapenda kuimba sehemu hii. Tukaimbe wimbo katika jina la Yesu. Mwamba wenye si mwamba wenye imara, kwa
mbinguni na kumwona enzini, roho yangu na iwe rani wako Bwana. Number 116 sasa moja. Amen. Teka sisi naye kafungua program. Tufungue kwenye program. Niimbe ama sasa hiyo arasenge tunwa. Ayi alikuwa kama sana nimeyogaka ama nenda sana. Masase asile tunwa masase ale jaja akubara ebiruko asopo lisho ya korende borobola boromo yone omobo yanao ole ola kuoreo amasa se amaya aye oboy yesu yesu dai namasa se yemko ninjuku omoija no munahe yamengotu wambo ile okobo naijo roboto ya nuru nuru moje koborabu aye cuando sigue moyo moyo orenge iye nakuba iye yeso ama sase ama yamo aye mekomboyo yesu yesu aite namasa seyemo omo olia kwangoni ogi inatoka ikeko nejopacha ikebore keboroge toro toro moje wopora aye cuando sigue moyo moyo orenge nakuba iye yeso ama sase ama yamo aye oboy yesu yesu amo naite namasa sase yemo. Diamond sana ana matero pa abana bali ba minto baswat ba minto na bali abande watera kulia ko moga kama batayari ko bani mogotera moga ko ke kanise moga ko ke kanise moga ko ke kanise Jai mueve ito alibande na batenya o batera kulia ko mogaka na ande karamo ko nyakore practice ya mambia yo batera ko kwai kwenye kirko kwe program ya tata upasa wikanisa wakuonekane family Yomolaka Samson
kanisa ya mama asani na waili na waponi ya mole ndege kom makweli na mabe kwa nini ya bene ne wanya pa kanisa pole ya ni just kwa Samson na tata kwa ina basali huku kunya nyangi tata wakati wakati sana mbili Samson leo ngo sirete na temene nyangi ya mwana na kale ya wewe baadhi ya mtu asili ya Bible ya Mungu songa kwa mnyaka mwana mama Elena ngama ete mwengo bayanyo ya mole tukule kwa mabere ngapi yosu pia toma ite na ite ngombe ite mate ngombe ebe ne bias tu alikoraga kwa sitin pecho yo kwa matu pai mo bai toma tarelete ukagenda bakase kanisa wanabarase kanisa mwa ya mate ya charo wala kwa basi tena so kubatana akabache kanisa kama ya bemo wa patri asingi njo expansion kwa kambi ya mwana sana ikiagera wabera batata wetu wake moika watorelije na manyire nga matotigeti una kutama itinche batata kuma itinche doktora benji ya sababu yule watu tigire ikina kera sapori wana mami topia mono singincho wa ko yo mo tato wenere ya ile bibina leo kwa na monta na nyora wana ile nelimu ameni miaka mingi wanya tako ile na maskani uweka kipungu na kiwerere ya kwenda senda ya nina tabu yo mwana na kwa na provos gorende wa ile tata maskani ya diaye aganeti ade yoro kiyobuya uko ya wana skuru na kusoma kwa wale wenye kanisa una achira tali ya kwa Jerusalem tu amoro kia kanisa saa kole mengi tua kele kanisa kwa eli na nento sanga na ele ibada ikawa kwa ibada ya ili kwa mapi yoma na basiseni asongas aimwa kole asingi njo yoma ikabuka Majitamisha kwa ile gani mchaki ya Bokora ndio kwa familia kanisa ngokora ika umwalimu Brisco itanya kundi kwa na kwa tena kwa kanyana ile takoba lakini ndio mwe kanisa ye kwenye kwanyile na hakiki kaidisa weka todo no musani wale ndio mwana nane ga ine rotwa Biema se vivaga chico babe arena bande pasta bara reverend pasta kuikaniseye Parisi apa Seiki family ya Samson na bai na balaban bermata wa ile mwezi no to bato ko na bato kwa kiera wale kule moyo ni to semania kiera wa ka utoto unyale kulala Samuel tanya kundi Samuel nyangenyo umwalimu school ya Mubamba high school mugaka kunanya dekorara ni miaka ndoje 93 ni miaka emia asibali bamwe ndete sai wantu wake sai demono amba ibere tuake walibamurere tasinche chine chons paka ikiri myakiri
kurarire chingaki atakere gutwa obosemia kero mundu nakonya kogota uno bosemi waye mukonya koba obiya asengicho yokonya nabwate uchuji isaine na kodo bakorera obonge iko abana bari atigire bari bamurabaye baswatbaye abachukororia itosaba munyare kore menga kiyo kendo mono kwanto banje tekorera sana agotwara riyanda itoba saka gotwara tore lakini abana baswati twara bare riyanda rinene kona basabire sitika gicho kendo musabe nyasaye munyare korera asobo ngai ni kisemi che gendo yokala tebe ne biblia wateba kimurangi bana boto kimurangi mweba abasani babayibuli bayino kera tanje nakwana nyasawa kodeki okwanete kimurangi mweba abasani babayibuli bayino mwara principal mwanga primary Mr. Kanyakeriga naelesa bani tuwa machikolera sinjubu tsani bwalengo wino mufano nagani kubivu iko priest abasani babayibuli twins tali aba otokobwera tuwa ne Samson twakwana na into twins natolera nkwate bayibuli kika tuwa abasani babayibuli baito kero tugane tobo sendi kotokwa dasta bale moerio chumuga gototo asabana baye bakonda manyeti ona chitama ke mbili muga gototo wakababa nunda basire na bani baroanga bagaka about 7 to 8 ocha bari kurwa abaraka sa grupo usbacho yomo para de numo betutu yo tokumia ayemenya na bobo ngokoltek na bole menya na bani na bakega iko kananyo to sirre oetrase mai katesi une sakati eke kona terete igai me pas no jamu anali asemenyate krepas yeskuru ya jete nere tuate ninga komunero ngona kia kwera media wale bara ngene kumari makoraina no ale la mo the top 3 bali bago kete krepas ya jete skuru era bande bali ko kera magendo ra gotigo chamani niña le kurwaiga que Roma o para la seta karantino cheno kuruswale ko som egere to be ko safaro yo dengan dekat biar mami dibuat komiti da school ibu dapat matanga ini ibu na baga ni dia maya itulah nari baga tuike tanya oleh tri baga idea ina different way dia manusia kamu muka kamu sesuatu nari baga dia manusia dari kue punya kue meganya abana boto tombare principal tamai Sakatena, Palestina, Palestina. Susana tena. Main bara tena wana waktu kawas bara pris bata mai tu nyana mai tena cari. Tena mes. Pris lo abana buat nere family itu umrah yang mana noi. Nere isa komenya temu. Apareció enormemente Mungu alisio Mungu amenyata Susana bo yange susu oliwa yama saba bana ba kwa somi no amenyata baria Grace na Nairobi amenyata Esther na Nairobi amenyata como que papa Mungu analiara chare na areka ego no sakaban kwa chile abana kwa ile wasia
Onyando maleo. Onyando na nyabo, onyando na mkwano dagenda. Nyabo kana yoro mwana makoda. Okay. Lakini hata wale tawa nyabo ko yaso. Biamono. Oh, nyabo pengi. Apa itu wajina lama ya kana aku. Karibu sana. Roho nyamo kokot. Barusi waweke wana nyaboke na ya kabisa ngole ko barusi biche gire kamera biche igual barusi ga mai da prince wa ya musani mo ga tata na ya ka nyore biche yinyora nyando na ya no Cada soka ina ile familia mwa kata topo onyando tai kwa bado sina mheshimiwa kwa bado basi kwa bado si pia mwana kansa ya program asenge ndio kusiri yo pareta bono kwa ndiko kuona ndiko pora kwa kwa yelio mwaka ichwa kwa yelio mwaka sawa kwa mikoa kwa yelichu na ba waliweka mchongo sawa tena kwa omo esa msinita yita yo lakini maaminaja to walichu chiro wale kwa naone karibu sana karibu na kwa rojo magana karibu Obatera como gaga gatte cago para que digamos na quadra cago para que digamos atala para que digamos na quadra inta que tiuni no material o mas de qual mais dero karibu sana Wazero como é tiuni eu boto wazero tiuni
togete na mutureni mageto goikamambia kwa kumanyire onyando goikamambia kwa kumanyire chaya ni kwa gwekoro na gwekaransa sisa ale gwekaransa keso kule motene ne motere kokorande Igango nyore baga kababere na bana babere to boto gende na mbinde nyore baga kababere na bana babere to gende na mbinde onda ngwa tata dine rase bitare tata musani bototo na ile bana wanja ine ige na ige rino ta jo kwa no gokora ngemo mama nya bicha nduanya nye bande na ndo mo to gokora Wasani wasamsoni watoto awakena wanani waile biomuri nani na moyo wa wanana toto kinto rojo le toto galengo toto fue toto dale que una que por cuando una tiene por más pero como no me dice por algo que yo todo dale que por lo sabes todo dale que da este cuando va que bueno dale dale guanta no mundo yo le dale guante guanta sai todo no mundo que ganemos Oguanta, Ogumukerani. You do go down one more than the other. Raga, we will leave you with. And I said that I am not wood. One of my name, dear. Now let go now. You know, you can't go to listen. I already know what you. Again, I go a day, you one hour. I'm sorry, you never. What do I need to bring? I say, go to the Giovanni, tipo quasi come ora in qualche cosa, dai girati gara, una lì. Avanti, molto ormai, guarda che lì si muore. Vuoi dire già come non è qui? Avanti, neanche che tu. La roba sa. Vanno tutto. Bisa, membuat dapat ekele, dapat oleh semua, dapat nyamong semua, betul nino, betul kalau saya kalau, betul nino, dah nino kena betul, mau boleh nino, betul kalau kita dalam umum roy orang, dia memang cuma kita ngomong aja. Alla nire como ya da por el de aquí. Nada na kwani. Kulia kanisa la Beko Bibera kumukua na mambi na mura wa mukua na mambi ni chibita chio na matera chikua ya chikopi chinyinge mambi kwa na chiyo oko saba kwa kunkoroba Gamba tuwani wana wana sana wamba ajira sai no ba yo manene
kuyamura siyete yomane temwegwa zimyo nyabija yo isaboke kwa buje utaranda kirongo yo mabere kare ko bere ya mai ro se kagata sami suri ga kumoro se ko kumoro ka se itu na ko wa mi itu mumu no mi tora no mena ga samso no mo no ma no mi tore na dopo è la somma di quanti mongomitore e che era Sansoni anche te detto la remoto che sa e che era del poliere e la prate di Akasava ma che sa vuoi prate da prate che rogo ma lì va su che lo giù ma lì ma come sta ma lì no la vai a serve dico ma poi non avevo tutto orale karena terwana ngomano itu menurut kalau aku banten kira dua kira tadi dua lantai banten dua kira lantai banten dua lantai tahu kan nyumpan dengan sejarah ini mababa yo minasi hari naba minta bagian apa kombinasi hari mau aja kan kedua kuat atau mengatakan yang kono tidak tiga kuat ya aku tidak ada boleh kerja jasa ini ngora mabati ngijende teresangan ini ya ane nggak ada apa sangkiri ngapain nggak ada di bun pues ada que como que nada तो quiere dar de cuál te va a injini mulai nomba ada aja belum pernah malah kata morgi pernah lu bukan ada dewa nah quiere de baba kalau oleh tadi itu quiere tadi malah ya kereta mabati mau servo sandu era un governo che non voleva avanti aja nabar nyombe bakal jadi itu kira mereka mau apa itu amawati bapak aku nah itu sih nyombe bawa oleh jadi berat ngonya aja di sini jadi jangan jadi dia langsung nyombe ekonomi bukan dia berat masuknya apa bodas seperti pemenang kita apa tidak ya betul betul ya jatuh kini tidak ada kalau jatuh ini kejadian tak ada asal itu cuma berjalan dengan itu kayak kalau mau ini cuma beri di jiwa kamu obat yang berjasa Samsul ini kongsi apa nama Samsul obat dia berada di warna wanyomena aku lagi muda obat Oleh orang tua itu, maka baru nomena. Kalau nak kalau orang ini dia orang temu, kalau isa aku kira benar aku apa yang dia aku lihat, jika aku bisa buka, itu jangan cuma tiga belas isa. Jadi kenapa ini? Apa Samsul, apa yang itu beda. Oba jadi itu manomera dikante. Puasa kainnya kusikan. Utari buat kusikan. Kusikan. Omonnya pakon. Abana beda monitori abana Samsul. Mau kusikan ani, gak mau kusikan kusikannya ini orang tak tinggi. Oba jadi puasa Samsul. Ayo kita nak kuat naik. Kepresi moya kuat naik. Oba. Ayo untuk malu yang kiri kan. Aku anu banyak,
Iya na kati na maga pada na apa dengan aku berkira berino nanti aku lagi. Aku boleh begini. Ini nyaman orang cikgu sistem. Tinggi boleh sediakan. Lagi. Wana mau tuh. Apa ibu kan? Usaha ibu itu nanti nama kau dia ika. Oh panjang itu. Kau yang urusan ini naki ya. Jadi kalau kau mana kena ini maksud. Nih, terus mana susah, mau susah. Kira bawa itu kemar, ada tiga macam ngarang, muni, tiga macam nak dibuka. Pulih dah betul kau mani lucu nak balik susah, nak kepo. Mana boleh? Lepas tiga macam bisa nampak aja mungkin tiga macam tu nak buat gaya. Apa orang itu atau kemana? Kau pada apa belen? Apa kau yang apa? Muncul dia pun tiga ini kan? Muncul dia. Betul lah itu sebut orang kan? Ini kita baca, ini kita baca. Dia kenapa amat ni? Pakai kerasi. Ero betul kenapa dia? Orang asal numia. Musiknya sah, sah musik buat. Ada mana aja saya coba yang mana? Nah, nama aja, aku itu tiung apa ibu mana ibu apa ibu ada beda. Nah, belum apa apa harus nggak apa apa yang bicara. Itu terus orang itu ibu. Nah, yang kau tunggu dalam bicara suku tanpa jaga pun. Masih kan itu ada berapa nih? Apa nomeda? Dia itu kan mana di negara aku berapa? Apa tahu apa? Maka aku yang apa? Aku ini ngomong yang siap. Yang ini musik cek. Ojo, pernah dengar dia sama kayak kami ngomong apa? Ya. Ayo apa anda sih mau musik mana? Bekas. Pasti tadi yang ada. Ayo apa ni ngomong pernah mau tahu iwan mau tengok. Musik anda perlu berapa? Musik kisah. Não murama né? Você tem uma coisa que não eu cabo misto, a boca de valor muito tem. Isso por mais nada não vai como. Você que não vai. Bom, uma coragem, a samba de que eu tô passando aqui deve de novo. Que deve que pujar que tá para levar aqui deve de partir em tiro voltar, mané. Langsung tak hukum mana gaya kata ya ikut bermain luar negeri, luar negara. Biar dia tak di mau tinggal pada negara itu beryoga ya kan. Unjabin. Ya mana? Kata dia awak ibu itu, boleh sebab seribu atau minggu. Magaka, nama ibu dah aikiru kuat. Menonton buat masakan. Je, na 2019 penyabut ke Komoro, agak terjadi awal cokoro, maro. Only those. Wana tinasawari, abakoye, watero mwa takeopara, atene lemo, nasawari nge, sabuye chisa, mtoka yeterika na korwa, na divide more important than this place. Finally, naja kora nama iwan more. A few years back, umwako yukwana, mama itu nyabuto, my sister kumbatia, nyarumbati. Orocho boy na boy bojo kana he. Igome dia karuporwa, na botra kwanelma, usubon, na boy. So dia kora Moses, bare ka Kenya, una bone kalise dia dana lot. There was an oversight. Imagine ma korto. Oversight ne. Kero tu ada CS ka, CS matiagi. Mate skuru, inga makake kan sadera. Dari ke moba, agat tera beke na mai kansa. Later, agat Moses engineer, agat Moses agat. So I think at a given level, now we're going to move to Kalisa or Sirire, at the corner of Tenga, so that Yamaya to buy a local. Thank you, Moses. That's what I'm going to see. Welcome again. I
sana bana bado kwa na rato na kwa tanyo ringano okay kana kanisa ya mama Jangan na ya ketua kerana na itu nona sama jadi kanisa ya mama kota kota kata mama na bataki gor na ande corona kina na leo mwanwe kanisa ya mama esilo tu abate convention tu ari kogenda ile no na lenge kwa batera kwa msentazi tu atakoya na sande maro tu abato mosongo iko no frodi msengele ngumu mumiji ege tonachi rabu tendo mwenye kanisa ya mwamba pasta ngato ni kanisa ya mwamba na nchini mbalo ya mwobo na ni contribution chia ni Burundi no nile kawo abato mchango na ni wale tani ruba jindre kadi yo ngato mati siringi mkomi nkabateria chia ne siringi elunane na tata na elmumo ikeni siringi mumbe kanisa ya mwamba Pastor, thank you for taking time, my God. Thank you again. Asante sana. Naotolele inu, nindo tunei kansamula akora, nande tukomele libuga. Will come or will send. Mirane, tusawa na mito. Maame okwanire intenande onoega kuna noje maame ngola ngito kine tenere no mulo mi to monene tata mwenye taba foyo ye musina wanta ba mwenye na ba mnabo tata na nete bangla ba mnabo ko supas ba mnabo tata na wa pe biasa tata na go te tigaya ko kamba tata na rengo mubuli ko sona chianga njere kero nkindete na tata anzole te siwaje akana kabete lakini abana bange mbale mutwara siwaje lakini njena akinete ndege te siwaje tata mumsangeone tata nemento yane tata ka wa kabuli mo mumenya watena akwa nainde atoraya tata no mwanzo mpiro renge namba 9 yaliba asuka tate kalachi wako mpira alikuwa namba 9 motwe lakini na mondo ndapa mwaka ya kama muno ko elina arengo moke nganga tatu mino palire ngune mo ko mamu kolera ko matena inde pakato pale toke nganya pole si kwa nganya ntro kwa mbwete nya ntro ke tia kale kali mbosunga kale taki akale tata na ira tingira le tipo be esa le nyonye itukerimo tato sale na
Nincho mumulo manene okemuto enyomba ya kabere ya bani nincho mumulo manene o mumulo manene kobe nyomba eso mumnaba te bamura na intendo mumulo mo tukoro ya manene mo akata tosare mo akata bani right nyonyo sirire kaka na wakile kaka ka wate la mwa kaka iganje tukiro moto mama elele nyarangi buna bagibale ocha minto paka bale ko nyole ndaga bala baka mama mbale bago choba tena mukabwa tena ya oba elituma oba wali oba atimene osobya watata kiagala tata takwatela muno iganje tabantu bamunako na kimwala bunako thank you again. Thank you, Tata. Watigere ligasi yao na hitu tukatuje tuwale Tata usoko genda tusabere noni kolele na boku tusabera na boku ligere bia utenguna abana bane karana tigere ligasi na nabuje ege tokende ba Tata nona alengwa mokengo soma nawe primary bintu no ya alengero bora Tata no ale tuka mama na ba kabile lunch useka ko genda ko gende Tata mimi ndale usimusuko na hiki kwa banda wabaki tingo ile ndani kiari jina ale ko mimi umuntu ole kutumiwa no niki no lengo chirote mama igale wangena pako chirote nesu biene ntikwanga tatoko mama tena ya pato collect la okende o timuya ma ngaba ndo amito kanda amito ke kanisa abantu bekenyoro aba mame waswati amito my uncles abayibo mola kabalia basani bage ataka watu ndamu kayibo saba kwa nita akabia na maskani kuna watu maskani ainao makengo kwa Tata rest in peace and meet again. Thank you. Diamond sana ayande naja kwa numambia abana ba minto mga konsara simuli mo kemo ana konsara diamond so sana ni bana ba ngi simuli mo kemo diamond sana mujio ba no manene nyombene kwenye pika bonsi bino balela abande mambia tutawasukulia mwago toto vero kwa memba ya mwamba kwa bwana bwaye kuno mugano dio ndoli kirega ale nyo gusumuni yaja mwe kanisa ya mwambe ya mwaka 44 mwaka 47 katake 47 katake kanisa mwaka 47 akabatizwa ya lengo abake umkirija kabla ya batise tu akaraba batisere tu ile nochi chiro maataria Obeiro kwa momembo muyasana sekanisa ya mwamba semiake menge so inakuwa yeke saa nyomete akanyomogurwe kanisa ya Katolika akanyomumu Katolika akaramora eta akasoa kanisa ya mwamba ya renge saa kanisa ya renge yo bunyansi yasi ya tare kwa mate gatagocha ane akatatero
bagachukua ikachita kikumi na isa tomutie nyinyo kumi na kabere mwaka 92 wakaroko nyuma na kwabo ngo isanete agakore nyangi yabwatane tuno mukunde kanera bara Jackson Rosire na chato kemaki bakamwanzuru n'umongi na maremo star onkangi na standard nyekeriga mwaka 92 tuwale okora chinyani ibere anyekeriga gatangana eyo mwaka tote kabwati mwaka toto yarenge enamba registration number isato ase kanisa ya 92 egorumo bamba mupya eye wikaransete uchakera ibochi aratiga alisa garobere uchakera ibochi nero tokor como bamba mupya ya 92 yarenge register number isato yo kurwe giegu bietais yo kurwe giegu binde hospital keire obeiro kurwe giegu ekero una konyora nande kanyoiri ebiegwa moeria nebiegwa agweta karutukato mochango oyo minto ishakakwana ya agwete chirubu komi akarwe chia ya imbere kali chirubu sana isatako orikere yorikere chirubu komi nere imbere kigonchia chibaza chomo aria agwete 2019 agwete tuno mwana wa yako ebalini mora charet ama gwere sinkiru gwere to por kaje Christmas elina dia gwete tu asio moali ensemo yeri gasare ko motanga ni watawana diga salia kile nabara bantu ba ko korere gas osuma ebunienima era ko bara bibali yati omogaga rogote abegoro hospitality opogenia omanyeto opogenia kugwa kwani opogenia amanyete na bageni bakale kanisa rogote abegoro bare tugone oseina ibakale otomenya mo aite kiro ibere bara kumesikali bakama bere gomogaga no mondo ganjita bageni no mondo leko pogeni ya ego sirika member ya Nazareth kuchurugara na ku Nazareth abakato likia barote bana echumuya yototo ya Nazareth na kolete uno ekureshara se miaka 3 agakora bya ada barosi na beto mugaga kwe kanisa mubambe yabakora mubambe mpya agacha kutebana na rosi nje ntege tembo musenya nitege tumanya bonchora lakini aliwakolega singia kanisa sasa leo ikare kwa kwa district Nyamagesa na Getacha arokaiwelo yari number 1 aso wako ngao sale karansete mali ko karansi oligari lichia abuno ale ko karanse ko kiale mwaka una rwara ulibarikiwa tu alipofuatilia ituko ndili tu anyora yuko tiambo ituko ndili tu anyora no yuko kot ituko ndili tu igwete no yuko siale mchinche inyagitari ne bana Nairobi kufuatilia tu ale oto kana oirugo tiambo oirugo mutuko oirugo kuwa ale kabaga korengana na bane nao bekara stega nakigeko gara era kwa rumisa takatifu asekanisa usara ta kwa rumisa takatifu mugaga no muntu ganjita abantu na kolete gasia sange sana akakora asekanisa myake menge ande yali como semia kwimi ekara soete ko kwere mchinguru aikara setari kwa nyororari akachokana kwekana ki ndagende kanisa nanya korara inkiwe chinaji kwa ni kanisa ogo ndoko mitaro ya kubatira akora ngiro usene sadaka bosobo lina ero ikiare ko mwego ogo tembo omwana nara omenya tabo yo musoro ko kumano nera ale bosemona monte bi kanisa ikire ro yatake ono mwaka kwa sisi wengecho epayania ya kanisa yetu ya chato kote oino romogano umwenge amentera sori umwenge mwali gete ase kanisa wasiri umugaka bwengecho lakini tobo serekea emia kama etesa benti toire ya uchigoro ne ye tabu lakini
faulu kufika 93 Nyasaye mwe kasagia naisa bagwate ane mojo manyore Batman igango mukutana to yogo kwa Nyasaye utali na demwansi tenenango ruskole sadaka walmoro ruskole sadaka to watanya wale samonet ekoire kitaikai sana to woto sabe to kaende mora to kaende bakala igo bali mora bakke mora arwe enkena bego sisenima mai dinga yomo bang na dewa tikanes Simame hebu na tuombe wale ambao wanaondoka, hatutasema tunaondoka. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunakuinua mfalme. Tunaenda kutoa vipawa kwa ajili Bwana ya ibada ya leo. Na Baba, wale ambao watatoa Bwana wabariki. Asante kwa sababu utatenda mema katika jina la Yesu na nakushukuru. Amen. Unalikualika neema. Hotera namba ibere. Hotera namba ibere. Se program wechicho. Program wechicho. Namba ibere. Hotera angena Nyasaye. Angena Asing toka nyoro kwani ya kabana hata kile batera abana tabata tembea upesi kama mnataka kuimba mmeuliza mnataka kuimba tembea tabata
Karibu. Dia mono sedih banget. Apa dia kan tidak? Dengan sabote, dengan dia, lagi mau tahu pada lagi. Begini dia tahu dia itu tahu dia Proverbs 24. Ibu kia kan tahu dia kan So merang dewe nainya, kini setia yang ada tu naik jakarne. Nyomba ni wa kwa kwa no bangai ni na ko kongi wa wetera se ko maida ase se mi chile nyomba eyo nigo chigo kongi wa chigo choli wa ne bi to a yengenjo enene ne jogo ko kia mo chenu yo ni sawi ko wali kama chenu pero moso wao chukanya kareja ngo bija bwana wale wa mara kane ya Yesu yoro moto ni amen dia mana mtwe kwa ya watu makweli gara ratatu kwa utangani noko mwaka utotaraire noko kwa fisani ogo kwa wakabere gatokwete spiritually na botore kanisa lakini titumo manyeti Yesu Kristo no mabolo kweito na botogote na kwa abana Nyasaye yamore lakini titori gokora una Yohane yemo kuna ibere gotero wanyaba mwanjete akabao kubwa walikuwa abana baye ogo kwa gatatu ukoria togoje kwa physically togo spiritually ke moinga ntoyo lakini ekero togoje kubokibwa baria bawo kubwa una Daniel una ibere na isateo tera baria bawo kubwa bali andeigo lakini waliotaka kubwa ibara kwe ogwa wakare na kare haleluya pono tegete mbolinga kokuki orocho tegetoku visi nunga koyarete tegetoku spiritual bole kanisa lakini tumanyeti Yesu Kristo use utegetoja ogwa wakare na kare jego jumla wa Kristo Satu cakap kipon, itu masa cakap kwa kata tu, kodia, tu tak cakap nyoro boleh buat kata kata. Buku kira-kira dia, tapi cinta boleh beri. Genesis, sana yang boleh sebut, keukuan ya. Bono untuk orang ini imiaka sini. Sabuni. Kalau kianda ikomi ya Bwana bono imiaka yo monto igere karo ngetane be dire bono uju tutakire pamene na ile ne kuiwotea na malikaya na kwanje na Nyasaye lakini pole kokolito ase miaka karo ngetane be watewa ila obo ibo monto imiaka karo ngetane be Koweta ni uchabu kumenyete noboro wako yomini miaka merongo kianda nebe ono Nyasaye napata mamoto ana bogo ile napata mamoto kara ike miaka merongo kianda nebe wo ngito ko bwati miaka 20 usene merongo eta nebe ngote ke kote gina ekero Nyasaye akukua na 120 years ngakikiane ngikiagerete arakuane miaka 20 na ile karawa ya hoteli miaka 70 ngeto kikiane lakini tumanya bantu tuatendera 70 tuatira 120 antu bara mai paka 120 mwana moyoya
wamenyire emyaka eria Nyasaye amoire emyaka 90 nebe murawa emyaka 90 ndetayo enyomba yekwagachwa n'obong'ayi nyomba kie enyomba nabera aba ayomo nyene nabera abe igashiryo gukora nabera abe ibyasara byokora kuno Kristo intwe n'enyomba y'omwanene imeye ito no moika unyasaye omenyete no moika unyasaye to komenya asacha igenda kuna nayo mwao otanje omenya asacha kuryo genda niseye nisaba begete endete kyao akiko mukone ko Moses o target mbarengere ngo kora mucyari indi batatageti no buchafu no moikomo chemu igotakeire omenye ase aronge umwakoyo for 1946 was 47 akite kanisa ekarongoja 2014 no manyonete chiguru chimoyete akagendanga ntoi wana okolire chigasiawa ase kanisa ngaki arekoyo kwigasi ye kanisa monye kari omuntu utakeire koyero igasi ye kanisa tagiye gasi ye chikura toko ya isiko na o injenge amagete ngo koira ni kolega koira ni ya Nyasaye keliho igo koyerwa ubanda kakaba kora kwao ngaki wenderete tokwe nigo tokwenderete tokwe tore ime yenyomba y'omonene tomwanjete Yesu Kristo Yohana 14 yemo iyote naka igoro obo menyongoro obo menyo obori igoro mbantu kibarose n'aba Kristo balia bamwanjire Yesu Kristo tohokwa ore myaka 50 oro munyabire ekite tomana ko bate ngo bamenyongoro igoro wechukame muambo wechukame muambo turana washenyo baya okorusa turana washenyo baya igoro ngatumanya ko bate ati ngai wa kure oro munyabire Nyasaye kubeka sana ntudo gati bujuji enyomba yawo banyero sikono ekerure moyo egere Yohana 14 eyemo ekikompanyolera liba gaiguru okora kwabo nabujo koyireyo omugako yondo mane tikanisa kuna abande bawo kaira bando boli maniki bongo yimo moto kwete kanisa ntobola tikende toko mapade kanisa ntundo yote ni Nyasaye amu abele bibebi yake Nyasaye umanyeta wakora kwake intwe neshere toko makorera mwana bantu chibele chitobekeye noyo nitakwana chiya na chitoko menya toite Yeremia Nehemia Isa ikomi na kianda ngokwanere amangana umugakoyo twalenge ko mutura mono arenge gukwana Nehemia ye ukwana ya omonene onkorere amaya buna alia na inje na akorege abantaba Nehemia numbono igamote kunga soho ekanisa ya kawe ochie okwanire bantu bayibwana nire Nyasaye moire chinguru bwagachire ekanisa ya Paulo akonire gasyaye igamote Nyasaye ga nkonga sense lakini enchira na kore tabaga kwanire na araire na injini ntagitomborera amayahi umugakoyo mayaki mokore ngia kore na ndi kwantu kia korira maya okorire community mangana maya okorire abana baye mangana maya okorire kanisa amangana maya kwari gotuka naye uroche kitabu kiane mia ngoja kiane ngasoli
ngotebi kwale ni Nyasaye agokorera maya buna gwakorera abanda ditwende yo mako ebyao na inche ndoliganete tipo manye byangana kole naye toko manye yao lakini mwako yoko dirorogendo buna kuli rorogendo waye orogendo oroiga Nyasaye omoikei na moikeiga tabu byongo maroke merongere na inye merongere na ya mwenye ngego tebaiga ngomo elio ntacha gutinyi kwa maliga mbara iba ntacha gutinyi kwa maliga manye ntokolera bono ngai Nyasaye kurushia ekranga kibato tinyi ya maliga ya ntacha gutinyi abanta maliga bali barerete bakolera omugambo oyo bakolera ebibe byabo nate gutinyi maliga Daniel 12 isato na inye yake ibere na isato yake yabaiga okobokibwa dokora abachinjira ibere bali abakorete biya mbagende yo bali bakorete bobe mbanyoro obosoku bantu kibaje kubokibwa banye ndogo kukorwa oigatokwe tomanchi kubokibwa na ende ndojo kubokibwa nechinjira ibere chikere chire ogenda makweli bose ogende yo nigoro yao nigoro yange mugako yere ndiko mokwana nitwe balitole moyo toba tebibwa twara tekimo machito mapema torosho bamenyo kwito kwenseye wamatoboronge n'abantu wamatoboronge n'ekanisa wamatoboronge ne community na Nyasaye tomweba elinde kirakutu urutwaye byakabere atoireyo haleluya tutende tuzata Mana nabi yamano waru ni baga wapo ni ngana dia ende go tori kwana unamwanja bantu aseto taiteria manene na yora to ngeli wetero ko ikomo che family yo wa ko yo na jeri sama bakao manene na yora be orende to ko choria ubate kana na sabuni ye na meronge bere ni sana ile leo ya banga omo china ko alachwa anya to ya sonyaro o manene tumujuita kwa Uchino ewa paskari banyorende manya etoko nyorenda manene uchuito korende nendo uchiboto bana ba ebonsi ne kenyoro amone kanisa yamana sonsi miyamani na Yesu Kristo na sabina kwere tiko manena basese Igalo tanyora na kitoko soka mwabwana ndokutana na wa ganyo Yang tanya juga tidak kita soka, mami musangka kano wota kacisa isato, paisa istana nusu mukwan yang wote nendire. Kalau panca ni kan semua masukkan, mobil sok kue, tukuno kenyoro deh, dia orang nyuri bata, orang repot, gua mau pergi bawa mobil tangannya, tuyo nuri awal kenyoro raga ke, kumai kau luka, amas sekali yang apa, nanti korau. Bwana asifiwe sana. Tatene nitanyora gusaba ko mwari rumah. Omo chenu yore Nyasaye. Yamana sing chiri bage. Wagero yoro matene ni gurto jage de baat jama ka Samson. Boikat wa ko ramane ne Nyasaye. Wana ko sa patore ne to ga da senga. As Nyasaye to ko guma. Doa cuka barara, ane wai kamanya. Orang kita wanya Yesu, waktu itu anak nasa waktu kau bagaimana? Ane nak ciri maminja, nasa itu mereka mene, era bisa uci mama nene, asal itu dia Yesu Kristo terarekana. Pada waktu makasa waktu kau biya, ada mana juga tu kau kasih ni siapa yang yo kora, waktu terena sekarang Kami tu kau keluar kau kan nama baru, anda kau kan nebi mobil sini mana bantu, kau tikar sama kau awalnya, orang yang itu biar, tu kau kerja biar mana, ya Yesus yang betul itu, amen. Punde kana bana bago tangana bana bari bago gate machine ya ono li bagani ro the family ya bakunde kana bana mo ska bakunde kana bago tangana
cha kutumaini sina, cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, cha kutumaini sina, ila damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Njia yangu iwe ndefu, yeye hunipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, nguvu zake nisunanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Damu yake na sadaka nategemea daima, yote chini ya kisha Mwokozi yatanitosha, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwamba ni salama, ndiye